10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kuulge esimene, Richard teine, Hendrik kolmas. After 3 minutes, the top drivers are car 3 in first place, followed by car 2 in second place, followed by car 1 in third place, followed by car 4 in fourth place, followed by car 5 in fifth place. Ja seisurajaga peaks olema siis Richard esimene, Hendrik teine, Kulgar kolmas. Just täpselt nii, palun, täpselt nii ongi. Richard esimene, Hendrik teine, 12,2 sekundit, Kulgar kolmas, 26,8. Sõna neljandal kohal Lindismaas 12 sekundit. Edasi Bruno, Mark, Priit ja Eke. Sõidetud 4 minutit, sõidetud 6 minutit.
5 minutit sõidetud, 5 minutit sõita. Henrik 1, Richard 2, vahe 5,8. Õigus 3, kaotus Richardile 4,7 sekundit. Tõnu 4. kohal, kaotus 3. kohale 6,8. Bruno 5, kaotus 4. kohale 10 sekundit. Mark 6, kaotus 5. kohale 11 sekundit. After 6 minutes 1 second, the top drivers are car 1 in first place, followed by car 2 in second place, followed by car 3 in third place, followed by car 4 in fourth place, followed by car 5 in fifth place. Sõidu lõpuni 3,5 minutit. Esimese teise vahe 6,6 sekundit. Sõidu lõpuni 2,5 minutit. Puki ees on autokatuse. Esimese teise vahe 9,3 sekundit. Ja ära tavama. Two minutes left. Kõige enam võitmispäeva hetkel rajal 6.7. koht Mark ja Priit, vahe 1,4 sekundit. One minute left. After 9 minutes 1 second, the top drivers are car 1 in first place, followed by car 2 in second place, followed by car 3 in third place, followed by car 4 in fourth place, followed by car 5 in fifth place. 45 seconds left. Ennätys enne kuude kolmastuna 4,4 Mark 5, Priit. Mark 6, Priit 7,8. 30 seconds left. Seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keep time clock done.
Home tuning done. Martin is done. Rehardening done. Price done.